Вон мим премудрость, вон мим прокимен глаз четвертый, все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования. Покори люди нам языцы под ноги наши. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования. Премудрость. Соборного послания Петрова чтение. Вон мимо. Ilgiye zmade bulunca turmasını yaratışı, yamrekanlar görergeteli üşeteli, yamulbuktan ağızın mekarlı sözlerden taysın, yamandan şitke gitsin, yakşılık kılsın, tanışlık izlesin, hem şuna omtılsın. Şanki Hoday'ın gözleri, tıkva kişilerge anın kulakları, alarının yalvarığına yönelgen emma, ul yamanlık kılışılarga karşı duran, İgelik işlerge omtulsağız, sizge kim ağızlık kılır, egedelik işin gazap şigesiz iken, siz bihitli, kişilerinin yanılarından korkmağız, hem borçulmağız, ama yüreklerinizde Mesih'ne Hoday itip olulağız, ortak ümitiniz hakkında sizden hesap talep itüşe her kimge her vakit basamkalık hem ihtiram bilen cevap verilge ezer bulukız, vicdanınız sağ bulsun, şol vakitte Mesih'neke buluğuzni hem gerekli eşeğizne görüp sizne yamanlagan geplerişeler oyatka kılırlar. Eğer bu Allah ihtiyarı bulsa, gerekli eş işini hesaplanı, yamanlık işini hesaplanığa kırığında yakşırak, Şınki Mesih bizni Allah yanına alıp barı için günahlı kişiler oranına adil kişi bularak günahlarımız için bir tapşırıldı. Anın tane ölümge tapşırıldı ama Allah anın yüzünün ruhu bilen verildi. Ana şu ruh yardımında ul tutkunandağı ruhlar yanına varıp alarga vagas etti. Bu ruhlar burunғы zamanlarda mülkünlerinde Allah'a itaatsiz bulganlar, ama Allah sabırlık görsetip koymanın tözeli bütün kötken ul kınaydı, köymede bik az yakın 8 jangına su yardımında otılıp kalgan. Bu su hazır sizni kutkara turgan suğa şımdırılığın gövdelenleri suğa şımdılırı tenin kerin yoyup düşürü tühil. Belki saf vicdan bilen Allah'a mürcüğet itu bularak Gaysa Mesih'nin üleden tirilip duruğu aşağı sizne kutkara ul kükke açtı hem Allah'ın yağında tura ferişteler bilen birge küktege varlık hakimlikler hem kudretler ana buysunugan Мир течущий. Сильный руха да. Премудрость. Аллилуйя, глаз пятый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возвестите в языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Принесите Господи Отечестве язык, принесите Господи славу и честь. Премудрость просьте, услышим Святого Евангелия, мир всем. Синен руха надам. От Марка Святого Евангелия чтение. Şeker Sinay Huday, şeker Sinay. Вон мимо. Adnan'ın birinci gününde erten ertüge sevridan tirilip turgaç, in elek Magdalalı Meryem'ge göründü. Gelse bu hatının eşinin jini kuyup çıkargan idi. Meryem gelsene kürütüründe iligre gelse bilen birge yürgenerge haber itti. Алар хәсрәткә төшеп елап утыралар иде. Һәм алар Гайсаның исән булуына һәм Марьямның аны күрүенә ышанмадылар.
Шуннан соң шәһәрдән китеп барган ике шәкертенә Гайса башка кыяфәттә күренде. Алар кире кайтып калганнарына хәбәр ителәр, әмма аларга да ишенмадылар. Ниһаять 11 шәкерте ашап утырган чакта Гайса аларга да күренде. Ишенмаганнарына һәм күнәләренә каты булуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торган Гайсаны күрүчеләргә ишенмадылар. Ул аларга айтты: Барыгыз, бүтән җир буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чумдырылу яласын үткән кеше коткарылачак. Иман итмәүче исә хөкем ителәчәк. Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр. Алар минем исемемне әйтеп, җиннәрне күп чыгарырлар, яна телләрдә сөйләшерләр. Кулларына йыланнарны алсалар, яки аву эшсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләрнең өстенә кулларын куйсалар, алар савыгырлар. Шулай дигәннән соң Худай Гайса күккә алланып, Алланың уң ягына утырды. Шәкертләре китеп бүтән җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр һәм Худай